Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel Klabong Good Life. Video paklan klip pran apang si milong ison ahem nang lang tha. Okay, kado kapitan ni kito dim nakelo dak ahem long hano. Ake Don Bosco College di Fumate Don Bosco Junior College a hostel la so hostel a losi ne kito. Okay, lasenan tum teglong no pamhe ni na paklan a college to a hostel. Lasi pinap mate 28 March pen ke nitum exam mate nitum third semester final exam nang kile losi ni net phan la so avik nang ke ni net phan video akimi nang wan pitek thelo lasi dia tham mate natum next video same chong home kontha paning ding tha na pen nat phan churolo thank you ni channel 2k anang ke pale pidun po lasi non la so chiklo March ke kijolo si mo next April ambong 3k an kile se me phanan ram thanan chpu dugun tha ni se me phan an se video ki me naman pi bomje lasi aku ke lam ni jere ke bo hak jere se nan phan hapu college alu an plan pon ko ana momo lasi ada hello ne ki do a hostel na halo ke ground floor top floor an kila ke 3 step ando lasi ni ada ki do pen ni phan video kimi mate vlogs ka prek se me plan pon hek de lo sini phan nanti than sampai ni na tuhan bo ilo ni lada kido chot pa me 2k subscriber ke liye labangin ni sampai ni arong pido dan tuhan choro thik un edelo lasi aku hapun paklam po back pen la hello ni kido dim dak first year pen chenglok 5th semester an dolo da lasi ni lam ning jere relo ini video mate ini video kinen tuhan acatang paklam point ke liye si exam to pencil la bang so sek bang ke vlogs mate a video sam stop check bu phan nang chi than ase nirchira subscribe bom than yen phan video mesen man piji ben le phan me hil jumem pidun tha bang so exam to gun tek pe me phan to lan hello kadong